على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقدمكم بمدرساتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala insan dünyelik korkayıp hele. Ve Allah insan ehnil lebilla dünyelik darkayıp te mahlukatınera. Allah'ın sünes oval rebedile sebi, akni rebedile sebi. İhtalike emmalagara kullu nefsin zâiqatul mevtukar. Allah subhanahu wa ta'ala her insanlara, her mahlukatlara sabırı dünyada ki tehirkuy zamanlar lebise. İhvandan adamı sünnet vururgar, her adamı sünnet vururgar, sünneni imtsale ihbeb kahamurşni. Say dünyada kat sabır yetakir kuyra gele, ihbeb kalike say fikri okni, ihukar sünnet sabıkar her adamız. Cahil olara, real emrode kibil olara, amarsal adam olara, hunu adamralara. Hatta izi olara, say qarqayza aradeşleble atkuabil adam olara, lebtaqe sünnet vururgar. Sunni bebka fikri birini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akthiru min zikri hadimil lazzatukar. Hüşani lazzatuna ihtiran ihbebka hüşani imtsale zummale hamur şeyukar. İhvandan adam kayla sünnet çalsayal bebka hakkızı fikri ziyar hale ih sünneti ziyar khul adam say. İhtalik Allah Resulü sünnet ashab teze. Allah Resulü akab çüke sallallahu aleyhi ve sellem Huşa Allah'ı zakan hakla uruz diges anil tahalize uruz dige yokar. Yaksaman ashab tene yokar ya Resulallah ya Nabi Allah. Elhamdülillah nuşa Allah'ı zakan uruzluk ehre yokar. Nuile oku yehne yokar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah'ı zakan hakla uruz gibi adam. İh adam ne sunela vek ve habukar. Reala vekis ola sekala de habukar. Lehbe, hülbe, lemzi. İhtihali ki sunela kanibi habukar, kayıs olulasak ala de habukar. Urki, boyutu hasiyatını zakan. İhtihali ki ala avrat ve habukar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suneni ve ebka zummale hambur şabukar. İhtihali ki sunela qarqala zayabule arni. İhra suneni imtsale hambur şabukar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve İhtihali ki ebka suneni ahal pikri bir adam. İh adam dünyala jagadeşuni zakan say dattul harak kabukar. İhtisakal daribil adam ih haqle Allah zakan uruz ihs anil tahalze uruz gibi adam sayık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adam sunaki webka gibi zamana webka vakile hana dünyadaki tahir kurile real dekle suna vuruş kaykun zamana ihun adamız makla karşı bir kute ve lara say digante reala sunes digante sabi. İhun zamana mesela alim adam reala qadi adam karşı herkes osurar makla. İhvandan her adamız ani bir kur. Her adam ki dahkere buzuysa kalsa beni. Ya Allah adam ihuna dekeli webkala vuruşize kaykun zamana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sunela digante ashab te sesen huyke vuruşize sabah. Ve Allah ses sunnet vurar al. Ah webka sunaki ketsubil adamis vares. İhtisakal her adamni dahi sansa. Daqqa kala gare ha kam tesakal sari ve ama sari sunneti ki gureh yebki adam yetak vuruşismandan her adamni dahi sarante. Hani ihtizakan Qanta handur şey inşallah rahman her adam istisakal urki udutsaz qaygı bire. Sayısıl ona okar. Sunaki bebka ketsuyla adam volu şeyki kaykakni. Volu şeyki kakle. Usalı zaman adam sesen kalkana. Volu şeyki iki kalkan. İhtihalike kaykakni sünnet vur okar. İhtihalike sahay sünnet sabi iblariki dahki zakni. İbrahim dahki zakula volu şeyki kakı kalka kalkar. Raha sunaki qiyin agale. Eva şişir varis urul vale. İbrahim dahki zakas eva hamad lebal. Raha ikhabaris urul ehen vale okar. Volu şeyki kakı urul ehen vale. Solagay şeyki kakuni. İbrahim dahki zakakar. Raha ikhabaris urul ehen her zamana sağın hebrar palajeni. Eva izu imtala dekle urar. Eva qiyim okut hebrar nakhis. İlk zamana okar kalka qaq hele kakin. Qaq iki kalka kalkar. Ve Allah vah İbrahim dahki bizesan. Mesela
Horda Turk Ashmera, Kaliki Kaikun zaman Vek Audit Savara, Vek Outsle, Bach ever ki Dahkivizasan, Enel on Sakara Virkunukarude, Bach ever ki Dahkivizakogar, Luti Ashmera, ever ki Dahkivizakogar. Sunnat Kayfiyat sabi, İzuyadam, İzakis Anil Tarsi. Rüyalıklar kese ona okuyadam izokar talıkken sunnat vururlar. Şeykir kakayla, rüya şişirir el vakab, rüya kaykun el vakab, talıkken el vukuy sabi, la ilahe illallah. La ilahe sunnes lağdeş deriz, hekle bil, sunnes ibadet beriz, hekle bil dugagara, illallahu tsa Allah ehnille, la ilahe illallah bir kalima, yakis eburni sunnat vururlar. Dekle kaykun adamız. Eburu zamanlara urketli çağım, güç heberiyle, la ilahe illallah ukel kakayriyen. Akhila mesela aklıza mesela 95 lebalar akhila. Ve bebkala hayzi ki zaman adam ve sonra aklız ehnesa subrar. Ve Allah hevk usra. Ve ma'na hena ile çar arama bilah. İhmandan urketli çağım. Yani la ilahe illallah ilhamurşum. Yani hamur bir zamana akhira fikri qalne sunenle la ilahe illallah bil gay sunenle tekrar bir akhine ihvandan urketli çağ hamurşukar. يخبرني سبي الله رسول حديث بأن صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري الزكري رضي الله عنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قال الله رسول صلى الله عليه وسلم يحمل موتاكم مهلا حشل بو قتيله tafsir barısı alimteni haşa bu kutes bevkal idza çünkü kesubti adam tules la ilahe illallah bir kalima haşani ebriye okar. يختار كي معاذ كبر الله رضي الله عنه الله رسوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هكر شوال رسول الله وإلغي لا إله إلا الله إبل بوبيل يخ أدم هو جزء دحنور خلق الله رسول صلى الله عليه وسلم إخوانdan لا إله إلا الله بالغاية تكرار بيروني أخيني برو الأخوي لا إله إلا الله الأله بيالله والتا ساعتكن أخي الغاية بأله لا إله إلا الله سبيني والتا بيالله أخوي إحباله صار الغاية ورغا برخاق الأخيني بيالله هيدا ساقبار الله هيدا هم برشم لا إله إلا الله وقر وار ساعتكني هيدا لا إله إلا الله وقر إخ جاقي تعاليك إخ لا إله إلا الله بالكلمة أبرني إخ سنة ورغر Ya kalima ebru zamanları sunal düşman deş agar. Ve çalçatsa bal dikipte adam tülü vurar. Ve ahize klabi masiki kamuk ucral yakın adam mirker konuyor. Ve ahile ya ki urketle bir adam, ya la ki urketle bir adam, yakın adam ubni ikrar gaparizm. Habesir onu okar, okuyor adam ismakla Yasin Belçini. Maqil ibn Yassar ashabi kaburiyle radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iqra'u ala mevtakum Yasin. İhmalara bu kutekele bayan barisabe. Bu kut adam tüle keçuke beyka ketsut adam tüle keçani suratu Yasin muciye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O esra ona okar Allahi ke hambik ahbarni. Her Müslüman adamız Allah'ı ki hambik ahbarni biraz sünnet sabi. Hasları izuy adam ne? Allah'ı ki hambik ahbarun. Allah urketse yasay. Allah urketse xulus sabi Allah ne dike urketse bir Allah dize ki ke urxarele yakın ahbay fikir çal fikir ukar Allah'ı ki. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem la yemutanna ahadukum illa ve huve yuhsinul zanna billahi azza ve celle ukar. Haşat sağır adam mevkav kar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneni Allah'ı ki hambik ahbar ile enil. Sünnette bu bize kalsın. İhmallah ma'al kayıbı adam tüleni. Adamız kumek verir kar Allah'ı ki hambik ahbar akız. Mesela bazı nasihat durar. Allah urketse herkese ay al durar. Ahun sakal dakal ahi zuy adam ne? Ve Allah urketse ki dah urketse apul kanakı. İhmal sahile hadis-i kudsiz burile. Ve Allahu kar azze ve celle ana inda zanni abdi bi. Dike dila lagni. Ve Allah hambik varnila mak'u rusul karna Allah subhanahu wa ta'ala. Yahtari ki inşallah alakalı varis anese kasabi. Hasiyatun jagadarni. İzuy adamni hasiyatun jagadir. Sunake vebkala hareket su zamana ve tabiat tekbes asubra ne? Reala mahkam deşbir yani
وينسك أو كبيكني زكان معقول بتشل يرحله عاقله يبقى زيجار وكله يبقى لا يقدر تعي الله ديروله يختسك الله يقدر صايب يبقى كتس ودم سينه يخمانده سننه إمتى حركة برس عن سبب بيبقى معقول سنة خاصيتونه أحد قاقس يخماندن معقول كويت أدم تلنده خو عزنا ساعة ترى أحد أدم تلو خاصيتونه هندوش له أحد خاصيتونه كه يخ أدم ترغيب ورني يخرج قاب بريسه الوعلا بيبقى وكله الوعلا روح سنة قرق إذا كان دورة در خوب زمانه أنا معقول قاعد أدم تلني أحمد أما هري واحد درتو أعرف كنت بيا خنت الله يقدرت خاصيتونه كهدير كقو يخزمنا معقول بتأدم تلين أخ جنازة للسبيرو سياسل أنا أخلا حلبك عبي كقو يخ الله رسول كبر الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة والحديث سبي يخ أبو سلمة أم سلمة أمر صار دنيا زكية تحكي بزمانه بيا سنة حلبة وقع له كرخين يخزمان الله رسول صلى الله عليه وسلم يخلق الله حلي أبقى حقيب كار سنني إبراهيم بكار أدم دريه القرق إذا كان روح دور در خوب زمانه يبقى الله حلبة يختي روحي على كوقت دل زين له يخون بريك الله رسول صلى الله عليه وسلم يختي حلبة أبقى حقوقر بحرق يدا مثل سنة وبيزالة إرشاد بحق اسمه ده نخواق إلى حلبة سيرة خير شيء بخ قسمه قبل كوكر بأخم الله بوري الله بسم الله وعلى ملة رسول الله له قبل كوكر زمانه بسم الله وعلى ملة رسول الله له إخي حشتري بلا لبوري له البعض يقول كأسر هنا سنة قاي دب أبرني البعض سنة قاي دب أبري زمانه تا عقاونا البعض تا كاسين كاونا يخون سكايشل شد وديكاسله لاس برش بيكلاقو عندك إلى بها قبل كقوقر قاي وهبيز قسماندن البعض سنة بالكنتك أنت درني مثلا يبكي على كان وانا لوردم البعض يتسوي سيناخ يتسوي زمانخ بالكنت دارك دزوله البعض شيشير درس قو درس قيا براني يختي بالكنت البعض أنت درني سنة بروركر بالكنتك أنت ديرته سري مثلا اشتى قود قوت مسنا ليله قودر مثلا اشتى مسنا قودرو اشتى مسنا كقوبرو ناقب قودر قشم قودر البعض كايك اختي أردو تمسنا قودرو البعض قودر إلى الله قودر رخله اختي مسنا إفسيادمس همه دروركر البعض بيرتس يختارك أول سرون وكر يخيب كي بالادم عبارة كوال مثلا رال دورا ماشين قاش فكله برار يخون برار أحمد وقتال تنوكر شينكا دشونزه دبارة أوتسه تأخونه سعی کیر خوکر یارا مثلا وانای بروش برار مثلا هیا بوتسال هلا وانای بروشی که بعدا قرقال زایی بومنی قرق بیرکرنه اخماندن برای أوتسله تأخونه سعی کیر خوکر و زایی هبا خاکسماندن خلا وقتی بوتسال دشونزه وانا دشونزه Rüyala mesela yevk ki man adam evlak tahkiza ki sunat burulana yevk ilala kara evlak ki tahkiza kule ubka helana evlak ki tahkiza kule ihni hay ihras sunat burulur yevk ilala kan qarqay kala paltar udasni qarqay kala paltar udisuni qarqala rüyala wana deşni zayibirun hazir udasi paltar sa purusten ona yaxonsak açal qarqala qap birukar Rüyala yerhesir onu okur, polter kerdu şakilala ki qarqala ve qap birukar. Qahesir ona sabi kevlale balrakle, yevkevle adam ki kevle vedes adam qarqir xurukar, sunalla zimmat, sunalla qabi ki kovnil kevla u biza qismandan ve durhada gel akhila kevla sakale bal aqis Allah yuqur. Abu Hurayra çıkıyor hadise Allah razı olsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nafsul mu'mini muallaqatun bidaynihi adamla qarqala ruh selike kevlarike darhtasun tasarrukar ve Allah kevla suneni aqile ubasay kiman İkhmanda sünnet sabqar hazir kevla aqni hadi sayhu ki ushile ve hazir ela kovuniniz مثلا أخيرا مثلا كصدق ولا نيرole قلت ولا يخون تاني هيرونه ve hadiyadi kebla lebel hadiyadi kebla yıkı. Urçe mesela onu okarış ve Allah sabi
Sunnat tururkar adam tules. Yepki bil adamla maqla balga dua imsadarni. Yepki bil adamis balga birni. Allah Resulü kan arqay hadisi burilib. Huşal qarqula ke huşa ahbeki bileka durmaduğu da yokar. Ya innal malaikata yu'minun ala ma taquluna. Huşan durib tesakuteke malaikun amin bu kutasabini. Hay ve tesakkel huşa durmaduğu da yebil Allah Resulü hadisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü Abu Salamatis sunenra balga bari yokar. Canaza maqar şu bir zaman. Qantlı handuşib tesakal. Adam yebkay keman laralar ha bir yebkiyle alakan hazır darısı anterler keyin tesek alayın ama tesek asalım bir alakmala çay uruk olmuş mala yebki bir adamla kani bundulu burar ne ben de hemen takısmandan okar kayket sabara vidak levi sakal bir kokar dekileyene ne sa cüzla ona vidak içal mesela dehmet saburar on sakal kayki bir kokar ben de hemen takısmandan Allah'ın lebtekes, vakıbil kile amal barakes, tevfik var. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi.